Matale Yoshua Theri ndene ya kaunti ya Meru ni ethirite yaite na mbere munini wa rais Rigathi Gachagua aitongeria rwariro ntuku ya kiumia nthiru MCA bwa mbunge ya Meru ndebakinyire mucie kwa Gachagua na kenda ukinyithia mendekithio ndana we gavana wa kaunti ya Meru amenyethetwe mantu ya nde Ameru ndebeterete kumenya ni bibio biongo rwariro kethia rwiciara baetera kuona na mbere urawiti na mbere ukethia bukibwithika ndene ya kaunti ya Meru. Gavana wetu ni mama kure na wirigiro bathiri guchokera kaunti ya Meru gatigati ka mbunge ya kaunti na gavana Kawira Mwangaza. Ubu ni nyuma ya bunge, seneta, MCS na gavana gwitokera ikaro mwanya mwanya bya kwariria ngwataniro ni munini wa rais Rigathi Gachagua. Mkutano imekuwa cancel. Kirege karo na MCS ntuko ya Jumapili MCS bambunge ya kaunti ubatongeretwe ni speaker wa Ayubu Bundi ni baejanire mantu kathumba kire munini uti wa rais Jeraba kwenda gavana Kawira Mwangaza ingia mbere yabo betikiria ngwataniro eji. His Excellency, hakuna dakika moja tumesema tutakuja kukuitika. Na nyuma ya gikaro na MCS na bunge bonde ba kaunti eu munini wa rais Rigathi Gachagua gorogoro na arekire gikaro na gavana Kawira na kuringana na Kanyoni muntu geto ganteto ni ati ya antu 10 kumantere cho ithatu ikathonde kwa ya bara bagetithia na mbere rwaje ruru rwa ngwataniro twacemania abo bakauga tutacemania jamwe jamendekithia ja MCS baba ni amona kwithira ati MCS bakaya wakigina kia ward fund kira gikombithia MCS baba kuinge mawirane jao kire akariba ward chao gavana Kawira athurani oditi bwangu gichiawe chia gavana na mubango jwao jwa utethio baokolea gavana Kawira eberia mukuru wawe na antu banja yawe kire mantu ja kithirikari gavana Kawira atige guchambia MCS mbere ya mwingi gavana Kawira achokia rungamiri bawandi ni board admins kire ituo bya biria bakuga bachoketwe kire wandire bachiariri kenda korwage siasa na MCS barabathuri na nkuru kiboria gavana Kawira ethira kirekeria kigina kia ambassador amwe na mendekithia jangi kana obisi yakwa itira nenkerwa baruga kire maromba jarajete ine rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua kaunti ya Embu muthiane jwa mwaka muthiru gavana Kawira na arombere rais gutonyena na kuthiria nkuchenyiu rais atamugweta no ende munini wa Rigathi Gachagua na ugira ati nkuchenyiu ikathira kenda kureta uguni rutere ruru rwa Mount Kenya. Biblia inasema blessed are the peacemakers for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu. Ni ombi langu Mungu atujalie na muguze mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Katika kaunti yetu ya Meru tumekuomba kama viongozi, hatutaki shida katika Mount Kenya East. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni kaunti yetu ya maana sana. Na hao wa Meru wanatupenda na tunawapenda. Na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita gavana, senator, MCS, MP tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Akiaria na andiki banteto Gaaru ya rais kiriro adiro emwe kwa emwe kiume kithiru rais Ruto na ikire werune na kuga ati niwe watethererie gavana Kawira kuonokwa ni mbunge ya Senate nyuma ya kweberwa ni MCS na kuga gavana Kawira ati no menyo bungani bwo gwitithia na mbere kaunti eu no ende ne bakumutethia ora kumbikika. That's why I am there. You're micromanaging. I will no. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to do something about Meru because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Kiregi eteri na wirigiro bunene nande ni kuona ngwataniro eji Ameru bakiuga ni beterete bunene kenda bomba gwitira ngugira beririka gitene ga siasa ibakare nthi bawatanire kwithire kwina uthuri ba CC ikwithire kwina uthuri ba chief officers ikwithire kwina na maendeleo ya mantu yangi ya kwendekana na tuone antu ende bakiendelea na ward fund tuone kinya barabara ikibwithwa tuone mathoko ya kibwithwa Masendomba Ntetone Chaweru TV.